rugeze mu kirere nimugire ubwoba umudereva ni Polo u Rwanda mureba rugeze mu kirere nimugire ubwoba umudereva ni Polo amajyaruguru samwe nimugire ubwoba umudereva na fani amajyepfo rero nimugire ubwoba umudereva ni Polo iburasirazuba nimugire ubwoba umudereva ni Polo uburengera bwaryo nimugire ubwoba umudereva na fande Kigali na diaspora nimugire ubwoba umudereva ni afabu gatatu asubiza mu gihugu rimwe kabiri gatatu abagabo inkingi y'urugo ndashaka kuyo bazi Pendo ni umugabo wa Pendo rimwe kabiri gatatu abagabo inkingi y'urugo arigabura abaturage batuye mu mujyi wa Kigali abenshi rero bakaba babukereye muri BK Arena aho baje kuganira n'umusaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni muri ya gahunda rero yo kwegera abaturage, ni muri ya gahunda rero y'umukuru w'igihugu aho abashaka kwegera abaturage akaganira nabo kugira ngo yumve ibibazo byabo mu by'ukuri bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda rero nyakubahwa perezida wa Repubulika akaba ari muri urwo rwego rero yagiye muri BK Arena aho ashaka kwegerana n'abaturage bakaganira bakamubwira ikibari ku umutima. N'uruzinduko rero umukuru w'igihugu agiye kugerera muri BK Arena, ngira ngo rero nk'uko uri kubibona ku mavideo turi kugenda tubanyurizaho bakaba babukereye ku bwinshi, abaturage rero bakaba bahari ku bwinshi mu by'ukuri abaturutse mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zawo. BK Arena rero ikaba yakubise yuzuye no hejuru mu by'ukuri no hejuru urunguru rero akaba rwari uruzinduko umukuru w'igihugu yagombaga kugirira mu murenge wa Gahanga, ariko rero baza kuba barwimura muri BK Arena kubera yuko muri Gahanga nyine bitewe nuko hatameze neza ikirere kandi kikaba kikunze kugenda gihindagurika, bityo rero akaba ari iyo mpamvu baje kuba barwimurira muri BK Arena mu karere ka Gasabo mu by'ukuri mu mujyi wa Kigali. Ibihumbi by'abaturage rero bo mu mujyi wa Kigali bakaba bateraniye muri BK Arena kugira ngo bahure na perezida Kagame mu bikorwa bye bisanzwe muri gahunda yo kwegera abaturage. Iki gikorwa rero kikaba cyaragombaga kubera mu karere ka Kicukiro i Gahanga, ariko akiza kwimurwa kubera ikirere kitameze neza muri iyi minsi. Ibikorwa byo kwegera abaturage bikaba bisanzwe aho umukuru w'igihugu asura abari mu bice byose by'igihugu bakaganira kuri gahunda z'iterambere ry'igihugu ndetse bakamugezaho ibibazo n'ibyifuzo. Iyi gahunda ikaba yaherukaga mu 2022 ubwo
umukuru w'igihugu yasuye abaturage bo mu majyepfo n'uburengerazuba bw'igihugu. Icyo gihe rero akaba yarasuye uturere turimo Ruhango, Nyamasheke, Karongi ndetse tutibagiwe n'akarere ka Nyamagabe. Mu by'ukuri abayobozi batandukanye rero mu nzego nkuru z'igihugu ndetse n'izindi zirimo iz'abikorera bakaba barageze muri BK Arena, bakaba biteguye kuganira na Perezida Kagame muri gahunda ye yo kwegera abaturage. Ngira ngo rero na retired James Kabarebe retired General James Kabarebe nawe rero akaba yageze muri BK Arena. Abahanzi bagiye batandukanye nk'aba Butera Knowless, ba King James bakaba rero bageze nabo muri BK Arena, aho bakomeje kugenda basusurutsa imbaga y'abaturage bari muri BK Arena ndetse n'ibyamamare mu ngeri zigiye zitandukanye bikaba byageze muri BK Arena mu by'ukuri, aho rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame agiye kuba yaganira n'abaturage be kugira ngo rero akomeze kugenda yumva impumeko yabo mu by'ukuri. Asiri ibyo byonyine rero kubera yuko n'umutekano wakajijwe hariya kuri BK Arena, aho abasore bo muri CTU nabo bamaze kuba bapanura umutekano no hejuru umutekano ukaba ari wose mu by'ukuri. Ibintu rero bikaba bimeze neza cyane, ibintu bikaba biri ku murongo hariya kuri BK Arena, aho umukuru w'igihugu agiye kuba yateranira kugira ngo akomeze kugenda aganira n'abaturage batuye mu mujyi wa Kigali bamaze kuba bagera hariya muri BK Arena, aho baje kuba bateranira mu by'ukuri, aho baje kugira ngo baganire n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu by'ukuri turakomeza rero tugende tubakurikiranira buri kimwe cyose kiri buze kugenda kibera hariya muri BK Arena, kugira ngo rero namwe mukomeze kugenda mumenya ikiri kujya mbere hariya muri BK Arena, muri iriya stade ya BK Arena mu by'ukuri, kugira ngo namwe mukomeze kugenda mumenya amakuru agezweho. Iyi ngiyi rero ni TMPK TV, reka tukwibutse gukanda subscribe kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda bimera neza cyane. Ahangaha rero niho honyine uribuze kugenda ukura amakuru yizewe neza cyane ijana ku rindi. Wowe rero kanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza cyane. Amakuru yo ni mu kanya turibuze kugenda tugaruka tugenda tubashyiriraho amakuru araba agezweho ndetse n'amavideo, dore ko turi live hano muri BK Arena. Kandi subscribe kandi kukazugeraho kandi like wese gutanza igitekerezo cyawe, ariko kandi wibuke no gusangiza abandi baturarwanda aya makuru abagezweho, ukanda share kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda bimera neza cyane.